Ayuthi kuma Gembe South ni bakathite gavana wa Meru Mutuma Ntoi-Thiinke nontu bwa gutirimana na PS wa kithomo kenda kwariria chata Gembe University College bakiuga atongeria bari nkumaja Meru ni baremerwo kureta college eu na kwa bari na gintu gya gwikumeria kumania na utongeria bwa gavana Mutuma. Marion Karugi na Chekinya. Ni mbeu mbithi kuma mau agiciokia ubunge kia Gembe South baraba ciumirite ukathethalira gavana Mutuma Ntoi-Thiinke aria ntuku ya Narua wika gikaro na CS wa kithomo Julius Migosi na PS Beatrice Muganda kenda kuriukia skuru ya Gembe University College. Gembe University College ni eremere munya ayo waziri wa agriculture na ekolo make cabinet ntuko cionthe ni eremere kureto mheshimiwa Lentore na ekolo make cabinet Thursday cionthe lakini gavana Mutuma na toko lomake cabinet na umbeta kwithira aimireta Chuka University ererare kioi thaini ete Gembe University College ni ukumete ndene thirikari neto ye Gembe kuwa thirikari yo ikonekana ambia ciayo ikanenkanira na college ira na university ira ikethwe kiongozo boya konto kwa akura muntu ina plot yake ate tukuwa nyumba na muntu umwe nyumba cia gomboro na hantu bakaona mbia ciwe kira kiondone na ingwitikia tagaria riu riawe ire omupongeza na ikunda kumwira thank you nontu ana biashara bonthe tukethera twithomithagia na betu tukethera biashara cietu sikira ni well na ingwitikia biashara ire tukomba tukwithera tukirita tugaikia na betu kithe nearest Gembe University College irero mbire kuruorwa. Ayuthi bani bakenerete kinyeta alira gavana Mutuma utonyera kimera kia mira no tira mianka ya Kenya na Somalia kuruorwa untu brabo atetheria ngari cia mira utonya thokone Somalia. Munya we gavana na ingithire thoko mira Somali tukuretere 2016 aweta algesa o support waasi barabara yana thigare Somali iro Somalia ingire mira na from that time na remero kuruora mira akoloma ethi ni Uhuru waziri bando aremo kurura mira aremo kurura thoko mira Somali Lentore bando eya na ubonde kwa riba the waziri ba agriculture eya aremo kurura thoko mira Somali lakini gavana Mutuma within 10 months thoko mira Somali ni raruokere na ruare miankerera ingi yao au no mere ugumira 2016 reka itakalaka areka gavana munya ikuombekire kwithirwa mbonda etwe Kenya Somalia kiingwa ne uni affectere a biashara betoba Gembe asoba mira no nturu mira yetu ne ingililo Meru ne Gembe ne tomba wita zeito gyara cia zaingare nisio tonya Somalia uri kuona ni atwanya totoro tongo to kuonekana na mbesa ikethira CFLO Gembe na Meru in general. Kiripotera Weru Njuma kumembe beta wa Marion Karugi wa Naftali.